Mislim, Netanjahu ne zanima promjena režima, želi jednostavno uništiti Iran, doslovno. Dakle, ne dopustiti da bilo kakav oblik neovisne iranske politike opstane. Čekajte, želi uništiti državu, rascijepkati je ili želi što? Želi neku svoju marionetsku vladu staviti? Bilo šta što njegovoj vladi predstavlja problem da Izrael postane hegemon na Bliskom istoku. To nije Trumpova ideja. Trump uopće ne želi to. Trump, ako vi pratite, jedna od njegovih najkonzistentnijih izjava tijekom svih ovih dana jest da on želi da se izabere netko s kim on može razgovarati. Ja sam u potpunosti uvjeren da Donald Trump može funkcionirati sa Islamskom republikom bez ikakvih problema. Samo ne sa ovom ekipom. Dakle, ne koga će revolucionarna garda postaviti. Ja sam sasvim siguran da bi on bio zadovoljan da Pezeškijan sada bude neki koji će tamo vladati. Aktualni predsjednik, je li tako? Da, i to bez demokratskih nekih promjena. Što, mislite da je više tu razmišljanje nekako napravimo neki posao, jel? Da. Pa vidite koga Amerika podržava u novim sustavima i novim režimima. Mislim, koga podržava u Siriji, koga podržava sada u Venezueli. Pa nije to promjena. To su ljudi s kojima je napravljen deal. Isti takav deal. Kad ste rekli Sirija, za Al-Jolanijem je bila nekad raspisana nagrada. Da. Sada je on dobio nagradu. Da. Izrael želi u potpunosti srušiti sigurnosnu i političku arhitekturu koja postoji danas iz dva razloga, o tome ćemo isto malo više jer ulazi ovaj mesijanizam. I to govorimo o izraelskoj vladi. To je isto jedna stvar koja ja ne volim inače govoriti o tome Iran ovo, Amerika ono, Izrael ovo. Ne, to su sve kompleksna ponajmanje o narodima. Tako je, to su kompleksna društva sa različitim idejama i tako dalje. Znači, zato ja govorim, postoji revolucionarna garda, postoji predsjednik, tako i ovdje, Bijela kuća, Pentagon i ovdje ista stvar. Postoji ova vlada, ali postoje i druge silnice u Izraelu koje su potpuno drugačije od ove vlade. Ja mislim da je ova vlada u Izraelu katastrofa. Iz nekoliko razloga. Prvo, zato jer ih vodi osoba koja je spremna da uđe u rat kako bi sebe spasila od zatvora. I drugo, da se okružio sa ekipom koja nema šta raditi na pozicijama odlučivanja. Koji doslovno imaju ideju širenja rata, kao što i sami govore. Ja ne govorim ništa što oni ne govore. Znači oni sami govore. Napast ćemo Siriju, napast ćemo Libanon, napast ćemo Tursku, napast ćemo Sinaj. To oni govore. Tko su ti ljudi? Rekli ste u kabinetu izraelskog premijera. Da. Znači postoji Ben Gvir, postoji Smotrich, postoji više tih ministara koji funkcioniraju sa te strane takozvanih mesijanskog, političkog mesijanizma, dakle političkog mesijanizma, odnosno kombiniranja vjerskih ideja o trećem hramu prije svega i dolasku Mesiji, što nije jedna velika židovska ideja. To je jedan vid, jedno mišljenje unutar židovstva, kao što i unutar kršćanstva imate različite ideje, pa tako eto i u židovstvu postoji ta ideja, međutim ona je sada na poziciji donošenja odluka. Što je zapravo ideja trećeg hrama? Odnosno, o čemu je tu riječ? Da. Molim vas. Evo, vi ste teolog. Svima je, ja mislim, poznato, pogotovo kršćanima, Solomonov hram. Nadamo se da im je poznato. Solomon je bio treći židovski kralj nakon Šaula, Davida, onda je došao Solomon, koji je sagradio hram u Jeruzalemu. Taj hram, prvi hram, je bio razoren od strane Babilonaca i oni su odvedeni u sužanjstvo. I mi imamo te isto slavne proroke kao što su recimo Izaija i Jeremija, Ezekijel i tako dalje. Povratkom u Izrael iz zarobljeništva
I to je isto dosta važno napomenuti, zato jer i danas se često govori u proizraelskim i prošahovskim, recimo, strujama, pa i onim Irancima koji žele na neki način odnos sa Izraelom, se često spominje kako su se Izraelci vratili. Car Kir je tada dozvolio povratak i obnovu hrama. I to je jedna poveznica koja se sada jako često može čuti ovih dana, da će zajedno Izraelci i dijaspora sagraditi, vratiti, zahvaliti se Kiru time što će srušiti Islamsku republiku i postaviti ponovno Šaha Pahlavi, recimo. To je recimo jedan narativ koji se često sada čuje. Povratkom u Izrael i sa Ezrom i Nehemijom, to su bili politički i vjerski lideri Izraela u to vrijeme, se ponovno gradi hram, to je drugi hram. Taj drugi hram je srušen 70. godine od strane rimskog cara Tita. Od tada ne postoji više hram, postoji konstrukcija koja se sastoji od onog zapadnog zida plača i platforme kupola na stijeni gdje se nalazi džamija Al-Aqsa. Na tome mjestu različite su ideje, naravno, to nije jedno razmišljanje, znači postoji više ideja, ali ta ideja jest da se na tome mjestu će se doći do ostvarenja trećega hrama koji se zasniva na proročanskoj viziji proroka Ezekijela i njegovom hramu, koji je izuzetno jedna zanimljiva priča, jako je duga, ali jako izuzetno zanimljiva priča, u koju na kraju njegove vizije ulazi mesijanski lik. Mesija. To će se dogoditi prema zapisima tek nakon, da po tako kažem, čišćenja, odnosno ratnih događanja koji će pripremiti sve da se taj hram ponovno sagradi. Ja mislim da većinska židovska teološka razmišljanja govore da je to zapravo duhovna obnova, ne sagrađenje hrama koji će izazvati ogromne posljedice ako bi se počeo uopće graditi. Zašto se on nije sagradio do sada? A zato jer onda morate uništiti Al-Aqsu, morate uništiti jedno od najsvetijih mjesta Islama, da ne govorimo o tome da bi naštetili u jednoj kršćanima. To je taj, ja bih rekao, ekstremnija verzija mesijanizma koja izaziva ratne situacije, izaziva čišćenja, da tako kažem, prostora kako bi se sagradio hram i kako bi Mesija došao. Onda ćete vidjeti da je to ideja velikoga Izraela o kojemu se danas govori. Znači, to je ideja da Izrael mora sagraditi hram na poziciji koja će današnji Izrael plus Palestina plus dio Sirije plus dio Libanona plus dio Jordana i Sinej. Znači, vi sada onda ste u ratu sa 4 države. Ekstremizam nikad nije dobar. Navijanja nikad nisu dobra. Mi smo tome jako skloni. Mislim da sam to već u jednom podcastu ovdje rekla. Ako si za Izrael i SAD, onda si super. Ako si za Iran, onda si, ne znam, ljevičar, terorist. Da, to sam zaboravila. Ne znam, sad više se ne mogu sjetiti. Stalno u tom našem društvu nekakva navijanja. Sjećate se, počelo je s koronom, vakseri, antivakseri, pa proukrajinski, proruski ili antiukrajinski, antiruski. Sada opet navijanja. Zašto imamo takvu potrebu navijati? Pa prvo i osnovno ne postoji više kritično promišljanje i razmišljanje. To je prva stvar. Mi smo izgubili uopće ideju kako razvijati taj oblik sagledavanja bilo čega oko nas i onda na sve to ulazi poguban nedostatak pismenosti uopće
na društvenim mrežama koje su danas postale realno gledajući izvor informacija i izvor formiranja mišljenja u svijetu, ne samo u Hrvatskoj, bilo gdje.